we adore. Tinema for so a compressing and I just can no compressing. Now, my concluding in once and for all, maybe I can problem. Jimmy so pay attention. If you are my last month, first and second, and then started third to Montron to us. The first and second, but making quotations. A one or chile say time, a coin of fast or bass and so on your obedient. But last week, we chilling in Yuma, our year. Yaman more dear goody person. To Mr. Ubian pay attention, now if you are unfunny serious. Yamia Doma. Preach na for there ekusi na otwesele mu huma ni mu abi mini mu dinka e makufo na ebefa ayin ka na twi mu twa akusi na otwesele amen tin na ba betawo machi na ase Yesu Kristo din animonyam wa be hu ona oba organ na oba drums no mu tutu ahobonne no mu twanyom ni mu chere agro uniform. Nti memma ye nyina bia momode se obebe but yes na last week na questions be berewo ye be fa na joada because of say na me admo china ye ma the program ti joada yintimi me fa questions na me fa questions ni bi answer ya bomb pie two of questions aye ko na atwere to ena me preach bi mu wie ya na ye bon ano e dem pie bon be to aso. Ti o question na boa no egu but obra obu yes ase our board no so last week there my boss kakra me kire o mu say ye wo enema enan ni wo wiase no ama nitina me boss seconds be na ma start ye wo enema enan ye wo god ema ye wo man your angel and because I give you and spirits and word. Michele will say opposite of God and yes Satan or main and maybe a mom fan to turn. 2. God is justice, but Satan is wicked. Young Cassina me Timothy. Kasi nyame oye pepe ina mo ba Satan ene ye wicked oba obuya ni okum no asɛn na me ye wicked enti onipa eye nyame wa asase so ene Awurade so eye nyame wo wiase nyina osoro ne fom na abofo ye wa angel no ye mfiro mu emma omu ya asomfo they are servants. Awurade so onye mistake kran kan bi da so mu bi ye ne ma omunya ne ma onkan bi da saa abofo na omumu ebi abedane ahombone aye friend Satan nti ye wo ehan bofo ene ye wale be isum bofo ene ye wo honhom oye konkon aye friend Holy Spirit ansanya benya word Jesus Nyankopon asem eno ne yakambo mo yenya the Trinity God Nyankopon agya Nyankopon oba na me won konkron nti saa bofo no mu chichaye no aye omuko din samane wo soro ye pam wo saa bofo Awurade atwabere ama wo mu aye de bese wo saa be ni nyaduru nti me ka wa sa wo kwa asole na wo sofo se wo mo Satan tu pe mun twana ba mun kumuna mo sofo no onim ne left and right. 2 onim de organ yenkum honhombone nemu de tu utuna osako ko be ni pa problem no utuna osako be ebisa wo mo bra ye tamu ni to mo na mata so etinti amopa ewia mire umudi akoni aba ba to bi tan sa ya mo ita utaro na no adi bi ya kan so ye unya o ba so ye no ye ita ko na ni ko be yo o be ha bi da me en ti ta wani sa
focus there. Tina Bible so bad so if you are real man. No I'm about church then cow. Tina will have over you now kuma never tell us. Mumbo Romanda. Omuba umuko to boko konkron me ura de no atans. To ba real man. Enti sa ahon ana ya bebu asase so na omu ye uncountable. Billions of body na asase so yentimi nkan. Enti Onyankopon ba na ba so be se ni dwuma. Enti you do be a casting of demon they allow our trusting upon that near and casting demon because let to me at the yes I did the binning was around when you say the binning into be a very for one and over connection. Now yeah you are independent in the Afra actually as by yes by the whom as a bay to more when you say now what see a bay no na aka wokra ni bibia eno ne ya ye ho adwuma wa ha ba to yekom enti yenkum honhom ti sa wo be sra ye no asole mo sofo da bia mo bom paia o kan yekum baifo yekum hombone my spirit die onim de oye me so onim de oye de o kwa akokọ ne te no na mu se na wo bi bra ba fa ka che sofo me ko vitira agbobi se yenkum bayi nti me so me ntia se kire ma se ba wo da bia me ma ye bi da ne ye che fellowship ko for the Eastern region ye nipa na ba ti mu de me fi ha sa da kwa ni so ye wo be JSS o mo de me fi ha ye ko bu se tan ye twa wow de be se no wa wo mpabwa bu de bo wa bu na mpabwa mu abo hen ina ye bi da. Praise the Lord. And as they say, oh, Ghana, I am a Juman, and it is so. Yamasa, Yakaka, and American. Yamana, they will be a Christian near Usuru baby. Bali just like I would say, so what years for dinner will do more. Baby, I will be one cabin for bra on power. I know a certain young girl who seen in Yamasa Hatawa. If you are with him, there compound house. I bet when you will need to be found one. The Yama is our waiting. Omufas is a yana Omokikem. But I saw a count back now, Bobina. Now, Kikem. Who's to do a sort of. And you found the Omijan. Nti sound yentimi kan o mudoso. Tie se o nyuma itu o. What am I application back to me? Matthew 9, Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. I'm starting free 32. Now, free Edino, share. What the emu be our bonny. I want to show a brain. Na otu ahunbone no na emum ne kasai paso wa ye dai obi anke wa ye dai okun no paso wa ye dai otu no Mark chapter 5 ahunbone na negu edom mu no wa ye dai otu yo no mu kogu yi mu kogu brekom yanko Luke chapter 4 beza me bubo so kire na afi be sa aba mechi Luke chapter 4 verse number 31. Wase na oba Galilee kuro bi a ede Capernaum da ho me da wo kire wo na ne kire wo eye wo na hotwi efiri se na na asem no e wo ahoden na onipa bi wo hia dan ni wo na wo ahohomone eye efi huhu na ya de be obi anka bi in the 2 Corinthians, after said, no one back at us said, Moma Pana, or a moon free, one namu fee, fee, and the physical, peg, fee,
Yesu mpɛ ana asa akɔ honhom so ɛsa honhom mu fi ni mienu nyinaa Awurade mpɛ nti ahomfi a na ɛwɔ maame ni mu no na ɔde ne kɛseɛ tiam sɛ ɛmɛha yɛn ɛdɛn ne ɛne wɔ yɔ Nazarene ni Yesu woba sɛ wode bɛsɛn yana menim onipa ko Onyankopɔn ɛne konkronni no Yesu tiatia no muawa no na firi ne mu akɔ na honhommɔne no ɛbɔ ne hwe mfirimfi na ofiri ne mu kɔɛ okum no ɔyɛ ne dɛn ɔpam no otu no enti yɛnkum honhom yɛnkum bɛyie Bato ye kom mun check quotation ya bakin ka bibira account into spirit bia ni wa ikuno so a wo ni sutu mi no so bi ntimi ko won fo fie ko fo na sade mfa unless you bind it authority one some no ka ade say wo to mi chair say wo to mi chair dia wo pa no be ko ba say wo ni to mi chair na obeye wade obeye wade. Hello. It's not about I don't want to put fear on you, but it's a fact. Me experience it several times. Abraham is starting Christian. We could teach groups beyond me no more now. Your fellowship back. There be emphasizing evangelism. We could teach you about spirit of lust. Spirit of lust. Me koda ya that day na bibi e koda ya na me tawa no me say ma me panyi ba ko wa so de mo bon mu ne kedi na ba so na ti wo ba sei na na me hwe na wo ya drum nchen na na ti boom na mani ti ye me na bi solid no aye de be ti na ko fa sa de ne ba ko cheche ade na me ko cheche na ho attack na e ba yeah anu ti na ya na da bia say obi satra for na wan to ni bo minim guys a almost starting na me so ma omo de deliverance bo ye ko gina ha ye ko bompa ye wa ha ye ko pichi wa ha a o man to mo ba ma Awurade an prepare o no baba aya na de na to o mu nyina o mu 3 years 4 years 5 years unhu ba kokora wo nyame so mu you fall e bi say ade bi ade wa no be ka no sa ade na ba ba ye ebe so wo hwe ebe because omo nya enkra wo omo ye serious a omo ye adwuma enti sa wa dwin se wo be so se wo ma hinie na omo ni bere wo so hallelujah enti saa ne ma enan na mebobɔ so aye de hyase ti saa mu acha mienu wana wo ye papa wo ka asoro no ye na so fro mu angel of light ana wana wa ba from the fro mu angel of what angel of what na bible no kra kire mu se omu ba ye omu ni atiama so omu ba won nchen omu timi yi omu te se esorofo ni bi just to deceive you. Praise the Lord. Hallelujah. I'm quoting from the speech of Evangelist Akosiewa. Last time, I can say, all senior midumans and Okwatria or Bompire. Or your fasting now, or Bompire, who said, Angel free so about all to take, or to some say, Obesi from us in the Bible, I'm a kind. Namura, and obey your Juma Bibri. No, so did he say, Bodi was a Mr. Man, ofiri hin fa na bae osaso ye de ye name say Satan ye o ye tum yes awesu ye fita and we are from a deception spirit and a marine spirit and na ro ni pa bibiri ba onko obosom so onko aburo so ba na ni apie a we na dwuma sister adibia ni asase we so and was say this da ye be ba so ni be hu ye tia o mani papa asase ti bo modern se saa ojama ne hunu a wasiesia ma bonsan ne na chi wo so nkogu no enye wadwen so do ho be ka ho abi
Because 1 minute in hell, you regret the lifestyle. And each year being an assassin now 1 minute in hell, you will be free. You will be free. Unkai or yere, unkai or ba, unkai. Inti nipa atiboni mu da ma duru akiri inti otwatora na nije ogba adwamaya na nije wasade bia woni mu anije ya ne ntimi nye yes unya won de mfa nye nti obi a wotimi di boni bia no sa boni no ho de e tu wati mu de yes tina Moses se won de on pese obeti boni mu de etebitie Hebrews 11:24. Jidenti onyine no wan pen. Se refer fire baba ba na emu yi se oni nyame ma bu na mane. Se ne se obeti boni mu de ebere tie bi. Ebere tie bi no mu ni ma so kire. Eye na obedi wa asase wesu. Awurade ni mu eye be se one day. Ba ye ne hu se 1000 years. Wadi 20 years. Wadi 30 years. Ba awurade ni eye bere tie bi. Bere tie bi na de bo edaman. Ebretie bi na de no nsa ebretie bi na de ye adwuma ebretie bi na de kosu ebretie bi na de ware nti ebretie bi ya fa opo pedansa as a Lord have mercy on me, amen. That Satan the head that Satan has a host of demons who are responsible for most of the sins and evil in the world, but who are really being used ultimately for God's purpose. Satan is the prince, ruler of demons. Satan ana homone nya oyo muti na afi bone e koso wi ase nyina no saa one na homone no ana ehase na ono aso so na wo ho a wo se Christopher na se wona awade ayi won wo se wo no aso saa ye demons ni nyina na se ahomone nyina boys prefect yes mabo wana yo mu nyina boys prefect osa e man nyina girls prefect. It was where the ruler, he had a host of demons. Omunyina omutino. Na omwadwuma pa ko tunu last week say was say oba obewia monka bi na waku na waye de wase na dwuma pa no onya ade papa bia da Ucham, no chawade enye. Ave bra yan ko quotation Matthew 9:34 and kwa dem akan. Okay. Matthew 9:34. Yan ko Job 1:1 up to 12 and also one do. Yan ko 2 Corinthians 12:7. Revelation 9:1. Yes I ntimi and can be fast. Revelation chapter 9 verse 1 to 6. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Was it not the Eberon 20 units so? Remember me also be blinty. Or mammy Honamu Cassie. Satan won't for say, oh, my woman Kuchuku. Munim said, Nyanko, the man is powerful, different. I am finding to Satan and said, oh no, obey my for Satan did not as say I say Satan, walk on a rabbit to have a fast walk or gentleman. But I already bought my Satan to me. If it's idea be a movie as the Ashen, as including on who Satan. Into the Radi Pebby ultimate at the young. But I went to the American. The Radi Pebby out to me the young. And I own so be as I see so. On should be our assassination apart from Holy Spirit. Any a D Jesus. On should be before I now own your mayor Satan, I say, and so much strength for what so.
ɔne nyame yɛ adwuma ba ahantan ɛne dwɛ ɛne berɛ enti nipa bi a ɔyɛ nibirifoɔ ɔna wɔnim Nyankopɔn asɛm koraa no ɔmo se ɛne berɛ dadeɛ bɛyi wɔ afa nipa bi wɔyɛ nibirifoɔ bi a no ɔbɛyifo nipa bi wɔyɛ nibirifoɔ bi a ɔbɛyifo ɔyɛ bɔnsam saa adeɛ no nti na ma ɔba afɔm a wɔdi bɔne a bɛsi nnɛ a me ne wo kase mo a mohwɛ nipa a watwe wo akɔgu gyam dɔɔso nipa a papa yi calculate kyerɛ yi wɔsɛ 5 million people die a seconds 5 million seconds ɛna ewu 5 million people nti check it 24 hours nipa sɛ ne wuyɛ emu dodoɔ sɛ na watwe wo akɔgu saa ɔsɛ yɛ kuro Bradis 9 verse 1 up to 6. Toto subu. Ko na ɔbɔfo to so no sɛne na monsoma bi efi so ato asase so na ɔde ibunabura no safo ama na obi ibunabura no na wisi etesefo no kase mu wisi frabula ne mu na owia na yehu mu tunso abura no wisi ne ti ko verse 3 ɔse tutube na tutube firi wisi no mu ba asase so no ma won tumi asasa so nyanya tetumi no ka kire won se won kasa so wura na ha mu biara anadua biara tenipa woni Nyankopɔn so ano wo ma so no na o ma won kwanse won yes na mo wo na bosumi no ko na won ha ne se nyanya ntra wo ko nipa bi de na na mo no ba ba hwu na wonya ko obepese wo na so wo bi dwa no wo full stop me be ma mo illustration bi wa about the city of hell na be bi ma asole ye wo the spirit of death we owo bofo ejafa to suye ani yawo hell we asamado ono so ye honhom ba to mu tie eno so ye honhom ba se yanka nkere wa unhunu da sa we mi no ko ade aka de me mo so because them na ye titi sa spirit of death we no any hell we no we kini fa na sama ba bofo no ka no hell another meaning obey su grave Hades Gehenna Sheol different and na Jehovah for say eno an no nipa wo owu no omu nte ase sa hell we no place sa spirit we be funny be fra sa so so omu be twen e wa sama do ha ba do mu tie mi pa into wa honhom a obefo nipa obrofo fra asase mu ba sa okro wi emu betwen omu twen ko sisi e ba ne beto abone fo so re ni abeyi o mafiri akogu the lake of what fire and e fa no jatade ye won sam jem e won mo ko bread the rest of their life enti sa owu no ye adwuma ko si da e bia se wi ye betwen na sa wo ye jiri na awade wo hom tum ni so no wo mu di a wo wu enye sa a very deep. Say I'm close here who da. Me be jina say time to say me fras asi we so a. And the spirit of death never about the family. But the angel of war God and about be taking me to paradise. And the jini for no say ye fras asi so nam say ye nyina ni say ye fa na ewu nti no. Ye ka se so for mo so. Ba hu mu de mi wu yi ma de. Madam ti go be family akoba bi a me kwa akoda no. Oye angel oye obofo awo de me kosa paradise no mako home but your oye dimbo ye ni die sa spirit of death we na be fa na de ne call down asama and Luke 16:19 kan ye no entino was it Lazarus was carried but the rich man was what buried. Yes. Tell me say if you die will you be buried or you be carried? Yeah. Much as it is how womb buffalo. Say, yes, I mean, to say, okay, Bible director, then I didn't say in a room. But one now, what years would you what you were for a womb quality and come, you, da. Tina Paul said, you're reading someone now, what did I know? Now, David at the die,
we mu de da ne do ngo ka wo magya ho to obi o jiri ni bia oda yes omui enti say we asembi no na say ta da fo mu do ma ye adwuma na Ewade be tu ama ekwan am ya beti an wotiefo so sam that day obi biara won di Ewade nso amu ni bi no ka ga na no ni say sa wo bofuo we Satan ene asama no wa ko hwa mo afuo mo so sa day no musu be de o be dwane yes ento so sa da eni pa be ni che wo obefa wudru anom o ho be ye den obefrun chance ni abehwe fom o ho be ye den obejara lokwa ma tekrota be twa fa so be so de akofie obeto aburam obebie obeto pum obebie that time na late kaimra ose na so na ne mu no nipa be hwogu na orunya ko obepesi wogu na so wo be twane wo obepesi wogu nso wo be dwane ne tutu mani so ba te sa pon ko abesisi wa mo ko bi die yes abe yanko Amos 12 verse 6 so okay Revelation chapter 12 verse number 6 ose na oba ni dwane ko ese so do na ko pese se be ma ne se onhwe no wo na apema ha wadwusia verse 7 otwotwase de twene asase so ko na okoba oso Michael na bofo tu otwase no so sanene koi yes no otwase so na bofo koi na wantumi wo nso wanya koi wo so bio won say say wanya de ye koi wo so bio enti esoro aye fan have New Jerusalem aye kon there is no more Satan yes onya koi biem e masuru biem enu na ho ya enu wani bira obehu sese nyame sa wo nipa bi wasase wesu a wone yako a besi ndem ase kere no wanya kwan e wo suru biem yele yale dai ose wanya kwan wo so bio wanya kwan so na otu otwase kese no ora da ofre ne bonsam ne Satan ose ne sembo ne di ba ko ye de ba de ana ose enye na emo mo ye de yi wo ye wo dada friend of bonsam ne Satan your friend is say bonsam ene de Satan obi anka bi afa ne de yi bonsam ene de Satan wo dada awo pie Genesis chapter 3 no ono ne yaka na ho asem wa ha no twaso ose de odada amanaman nyina no de oye den odada amanaman nyina no ne honhom pa na honhom ni nyina no de oye adwuma kese pa o pen asem eye de ya ada disguising pretending oye dadafo brana ochiminya ono wo first born what did you about it ada nefe nsem sa na da me Satan to say small fisherman obi a okọ nsu anu a onyusu ship na onyusu kodo na onyusu bra niema miensa na odeko hook thread tonton ana sonson me say hook thread tonton ana sonson say four ana ne thread what I say ahoma tonton ai hook ni twi say dadie sonson ana tonton four wo kwa say le obeye mo hwade entuo ni Palestina Shawaba ensuo ni enwene ni na dedamu na wa begina enti ya ba so de wata hawo ugina yachi na ohwehwe wona wagimi no afa won saa ma akoba tan so se wona obehye ne ntama yase no akroma ho saa enti obegina nsu na no se ya no wayi ne weapon so no wadi ka ato watu ai sonsone bi wa ha efom no de ahye dade na no ahoma ni dade ni so ni tonton ni
ɔno so ne gyina ho na wɔyi beef ne bi na ɔde ahyɛ saa dadeɛ wei ano dadeɛ no ɔde kɔdi awu bɔ ɔde adeɛ ayɛ dɛn akata ho ɔde kɔdaadaa anwene no na ɔpɛgya na ɔma so tum pillar of Zion church ɔde atum ɛnwene no yɛyɛ nipa wo na afei ne nam yɛwu na ɛyɛ abɛgyina ho mɛda bɛgyina ho yee manya nam na wafrɛ ne nua yɛnya nam na Cornelius di so yɛnya nam na afei wastarte ne wɔdi ne nyinaa information bi kɔ so wɔ ha wo ɔno nso no wɔntimi mmam Yes. mote da meka ɔntimi mmam bi ɔbɛm ɔbɛwu nti wata ha na saa tonton ne na ɛma information da nsuo no ne din saa adwene ne bi ba ɛnam ne ho a bra no ho a bo sɛ tonton ne keka ne ho na sɛ ebi abam no ma yɛ alert ebi abam te keka ne ho sɛ ɛmo ne dia na aboa na afei deɛ onim sɛ ne nyinaa yɛ nam wɔ fɛ wura n'anim a ɛkɔfa ayi ne nyinaa afei tonton no bɛhyɛ sɛ ɛtwe wura nsuo ne mu mmɔ na wɔn sɛ aboa no afei deɛ wasom paa na wasom ano a tia baso na wɔn sɛ aboa no sɛnsɛn sisɛ na ɔfere wɔsoro wɔn sɛ ɔntumi nkɔ nsom so wɔtumi akɔ yi na firi deɛ bɛyɛ nsuo nim mibusa no obi a wakɔdoro a wɔnya fish na abɛyɛ hwan dia dia abɛyɛ wɔn ho no dia enti deɛ wɔpɛ na ɔde fish ne bɛyɛ saa na nipa no bebree ayɛ saa na nipa no bebree enti wɔso wɔnam ɔbubom na ɔhyehyɛ na wɔayɛ dɛ enti nɛsɛ Satan amene wa ɛwɔ Yesu Kristo din mu Awurade ma ne mfɛw amen obi a nte adesua na se rich ma mo de bɔ mpa yɛ fia da ne mpo wɔte sɛ deɛ de nsu ne mene Jonah a onye nuhu bɔ mpa yɛ mo bɛ fi ne to soro no Bible sɛ ɔbɔnefoɔ ne nam bom te sɛ gyata pɛ de obɛnya na wa mene no enti anɔpa yi sɛ waso ɔden nti first na akɔ Methodist na akɔ Roma akɔ Pentecost waso ɔden nti wɔyɛ wa mene ama waso asisi w'ani afira wɔ Awurade ho a ɛnɛ wɔ Yesu dini mu ɛwɔ Yesu dini mu ɔnsan fɛw in the name of Jesus Christ. Powerful. Afei nti ne nada ne ɛno na ɔde nam asɔfoɔ nsɔre mam awarefoɔ bia nada pretender nti ne dra no abɔ nipa bebree ne fidie na hyi nipa bebree ɔkɔ a wohu sɛ fidie wɔde mmra nso na adam nti wɔse wɔba ne mu no wɔyɛ deɛ ɛnso wɔasɛ deɛ ɔdwan yes tẹsán n'ani ati o ne nada ɛna ɔsɛ sɛ ɛba sɛ ɔyɛ ne ho ɔbɔfoɔ soso a ɔnyɛ tuntum wɔde han bɔfoɔ ɛnɛba nti wobɛtumi anya dream na me ma ba ne wo bɛda yakwana wobɛtumi anya dream na wokunu na ne te ɛna ɛpɛ sɛ ɔkɔɔ ho wobɛma kwan na woma kwan wokunu soso ɔno da yɛ bɔne nti ɛno no a w'ani mmra ho so na wotu na yɛ da yɛ disibu me ɔdisibu because me huni sɛ yɛ me kunu ɛna me ne bɛda ma me ne ti yɛ nsa yɛ ho mu nda kɔ ɔbɛfa wo kunu face ɔde disibu no asɛ wo wɔ na me yɛ dwen so ɔkata so wuni mu deɛ na me yɛ dwen so wobɛso da yɛ no na wogyina kwan hɔ na wo dwen so w'ani nti na ɛhɔ so sɛ abu ba di awura o sɛ ma dwom so ɔda afei mu sɛ me ntimi ne hwɛ so sɛ na ɛba me so saa bɛgu me bɔ so na ma yɛ fast na ma sɔre apeprapra me ho na ma kɔda baabi ofura na ma pie obi atom so ɛda na ɛda hyɛ wo enti ɔyɛ pretender ɛna onya abotire ma yɛ nyinaa ohunu sɛ wo ɔmfa ɛma asɛm enyawa ɔmfa mfa hɔ da hana ho mpo ɔnha na ho ɔyɛ nyansafo Bible sɛ n'ani ayɛ dɛ ate ɔyɛ clever ana wonim sɛ ɔmo bɔ bɔɔl sɛ wo ne team bi kɔbɔ match ɛdeɛ na mo yɛ
Omunika ko to team no omu previous match omu ball no ma share ewo omu can beat ho omu show omu tactics nyina ba bia Chelsea for weak points ho no ma share omu team omu match baako mienu miensa ni nyina no ma share bia afi omu ne mo be ba omu no so omu number 5 no wala yaade enti yen so enipa miensa ntake number 5 no enyere no ti nyenya number 5 no kwa dia goal ni be se nyenya na ya be se enkra ne so mu kwa dia o se dia na odi won kan uti ana na o nyina masan ono na be kan se wa ko hu aduane bi ntia mra ne yenkodi enti na se etanim se Yesu ba beje ye so nyakum Yesu a enkwaje na pem bana nya be so dia hinta se ni kum no be kunu na dia enkwaje be ba powerful anya sa ke kum Yesu no ka ye nyina do wa se ene chiw down twefo ne ne yeah ne nwan na ye dey yes na le bota ne se wo chi Yesu kum na ka kwaje na ha no obi anko na Ewade hu no soro na wode enkwaje ne hinta Yesu go be wu na o ma akwa ne kum no into de ni tie so ne kum no owie ya ne pe nya nkwaje powerful umbo unse o soro na go ba o soro ka ka Satan suru nyankopon kokoko it was study Amos say Amos memfa ade we nya ma hu say Richard me fa kasa nya no memfa sika nya no memfa ema nya no memfa anta nya no na emu me dia wo ye week wa de hwem o obi o pa de hwe pa e ho die enti na dwuma obeye fa Richard hu nyina o be fa de hwe so yes ohu ade bi obema na ade akoso che you know enti obema na sha ko do stage afi odi ade na wo twa ne be chema na ade ni na ade de ama na koma onzo anya kwa ewura fi ni obi so wa onim sa on fesika ema aduane bibia nya no bode na so o problem wona so na so nya ni de papa unu ma na no wa fili enti ode enti ono so ode asemtie and the very you know gradually they what when you can you bura to when you na obi asinto ana na ade ba ko a ne huye be hu ni se oye aduma wo mere dabi se na oba na ne ko na wo bo ne se den obekwa asaba ana ntokwa na rechi ye ko Bible ni betire mu se enya boxing dey mo ye dey e wrestling ga oni ye wrestle ento ani ye be ko akosi da rich braso wo fra sase so asa ne ntokwa no ni ja sa ba bia wanya kwatima duru ni die e wode wo suro wo fere powerful enu ti na mi nua mi ni wo sha me se bo modern na ye nkosa efie sofo wani sofo ma me fo ko ya sofo na bi hu se wo den pa na wo yire ameria masa odin ye ni nyina obwa yes do we se wo anyam ba sa oba na obeka ho ono na ebe mo oduane adi oba ma nsuo oba mo atade woni wo beda ni ntasuo ko ho wo mo je ko no ho nsuo ko no unim so obi ye processor e na ono ne dade woni mu nyina odi ama ho ne ya entina mema ne ma no mfa wiase pa obanyame mu obrefo ansa no e delivered because ubekom no wa pam be setan oni ma 10 dai ono mu nyina wa pam oni ma 5 ono mu nyina wa pam bia mema 10 ono mu nyina wa pam enti bia afi no abreki be ma no odi kan ono so na bia so no e chan atwa ko take alena na eno take ali moja tafena wan ya waya fasetima abigi tigale de o wie se de wasafa no ne won so ya antoana na de otoso ne sane apepe wo fase de otoso num ne ye kamante no problem nso busa ho 5 minutes pe na o ye na wan on bra o bre tina mo amun fa be madam fa ba dan aya mo na nyame ase mo advantage
because school for na the last we and papa panimu ba ko obeti kura no from Amos then nyame asira wo ntie ba me ma security bia wo school ni and wo ka about relationship a man and man ayon kofa the woman sunsanso wo se wo otimi da na yira ma na yire kofa na danfo e ba mo na de be da wo no ane dem se mo se ko wiase tu deep ba se tania de pa bia ma nipa young girls na fe na musi so no munye very careful mu advantage munye very careful because enipa bi su esu no papa nipa bi su obi timi su a wose de sia o pese afi de wa bere onko bu nsem tim na wa bere untimi nye deliver enti onibie nyina ba bi esinto and it was my new obi aham because ababa be say rich ma be hamia ma be buofu no azadi anama before it was the ewura ni it was so be hawa jai sa return mo nu nyankopon because sa battle e wonu nkuma betimi wonderful I was saying you obeka bia was kire wo e bia yire na hawa hunu say wo wonim no kra no bia wo yire ye no wonye okay didn't no ba ne ye that's no problem je ukunu ya ai story ba ko ara kan ya oba na ni kunu ya kominsani da bi ofra bonten ba no wa bie da bi oba no bie da bi no oba no bie last one sunu wa ba pa obebo mu no ni buafu wa mfin no wonim sa de sunu atopa kese sa ade achi na ni kunu na ye bro e wo kwan na obie fro na emie sunu na kunu so amana ye bro wo wu when ya kwanya mana just one day pe a di bufu ye no kunu enzo e bia nko betima abesa kira it was say let us leave the battle for him David the boss ampa no say ohun to kwa ko a wade nkubi ma o da oyeniti enti was say wo soma ya kombatakum ti ani mpataku enkase enenchemsen esum enwowo enyiri nyankere enete benda obetimi dia ni ja ko wuram da chamfo abafie no no asoma ase ko wai abenabra mojase chamfo ono wa tesa isa kuta dine na bi wa tesa sa scorpion na bi o kanipa ya no tetale ayi ahaban bode duane ndisa woko waya bana wona betimi akaw ana ono na afiriwura mabafie no osoma sa ko waya bana bra woko awusuru be besa me tro se sa obeji Yesu di no betena no ma akwan se ko sa mi asini mu di a woko awonya dai unsuru yo kacha ne mane se ewiase na me so mo makomu mu kompataku enwo nyanya nkyere uma baako sofo wa deliver e wo busokruwa papa no prawo ko di sofo awo ai Francis ma tia so prawo sofo hu na no se abawe ni be ma wu ne yere no ne dam oba no de da na se wo no na ka papa na be ma wu to adwedwo na to na mo ayekutu se wo fele for the sia e do dem bia sofo ya wani kan ni deliver papa no ni kan deliver oba no every side ni de dana sene no adade no nyabro saa wo ne dana sene no na aka be ma ni tu deliver oba ni be ma na kwa na ba awale ni so munya ide ne besi odu ko ba sa ko kan because we come out the water we jana full speed no de be ko o ga sa ko she hase to deliver oba no ma de ni tufri ni mu ewie yan sa no deliver papa no within a second so ko jo so mra papa ko fia so no Papa ma ni la come last le bisi ya ba man kan sere mo man bi so le na nte wa ha samba ka ya man kira ma de kro bibi wo wiase nti e bi kra na
saa ɔbaa na odi w'akyi dɔndɔn wɔyɛ ɔkɔkaw ɔkɔkaw ɔna last week na meka kyɛm sɛ deɛ ego no nkwa na wayɛ wa ɛne white bɛ nkwa na nkwa ayɛ wa wɔnom wiase no nyinaa bi ankɔ wode ananya ayi honam go no na ayɛ wo wo go no bɛrima no ɔmo wɔfa bɔdamfoɔ nyinaa nti bɔdamini go no wɔde ayɛ wɔ no wo go no wo ni kunu wɔ ho mu ɛyɛ saa go no na wanya nti nyɛ aduro ne yɛde saa go no ɛnkɔ hwɛ ɛbɛ da akɔ ɛnkɔ because wakɔ Dr. Caesar hɔ ankɔ wakɔ allergy koko ankɔ wakɔ army scientific hɔ ankɔ wakɔ Ifralina ankɔ ɛna hibi wɔde hyiri ne nyinaa mu ankɔ ɛde egolo saa pɛgya nsɛm mi kasa Lord have mercy on us adana asa awɔde wi onam a woyɛ pressa egu nkurɔfoɔ yɛ mu na aka asa wo daadaa nkurɔfoɔ yɛ pressa mu bo ɛyɛ matwi nna na mi matwi yaba ma yɛ pressa ba nya matwi no wo deɛ woyɛ gu nkurɔfoɔ yɛ mu ɛne wo ne woyɛ sei na yɛ pressa na woyɛ ayi na ɛbɛba bo o ɛgya wo deɛ mo nka no me ɛsɛ mi kɔfoɔ no bi twa pressa pa ɛbɛba bɛgu yi ɛbɛgu mbɔ na ado ti sɛ twa pressa bɛgu yi ɛbɛgu yi ogu obi yam wɔgye ade so a sɛ ozuozu deɛ ɔwɔ ha no ɔso kyɛn the warrior say my God Jesus deɛ sɔfoɔ ma ko ne yɛ adwuma sɔfoɔ pɛ sɛ wɔde ne yɛ adwuma saa nyame no Peter de ne yɛ adwuma a Peter sunsum wɔ ho anu wɔ dwane no ɔmu yi ɔda so te ase ɛnɛ ɔbɛyɛ wo ho adwuma amen wonyi ni saa wonyi ni saa ɔyɛ sibaya no woni miesi owura ansɔre fie nyinaa wo asɔre dɛm wɔ kwa ne owura wo nti asɔre dɛm sɛ ta amfani so owura ha wo ɛnyɛ wo ni nyame asɔre dan o mu ntie ne ye we nyɛ wo ni nyame asɔre dan ade bie bi wɔ ha akɔsɛm ade bie bi wɔ ha bɛ ade asɔre dan ɛne hwan ɛne wo enti wo ne deɛ wo yɛ ade asɔre dan wɔ se wo de wo himpa Kristo Yesu mu ewo Nyankopɔn na ɔde wate na Kristo emu Onyankopɔn nsa nifa so wɔ soro enti sawo ɔpɛ sɛ onya wo ade sɛ osi Yesu so na osi Nyankopɔn sansan na nsa akankra enti yɛ ha de sɛ hun betimi ne wabɛda bɛti ha de sɛ betimi adidi wɔ nam untimi the Kristofoɔ owura asɔrefoɔ so maame bi a Satan deɛ de ahoɔmmerɛ nti ɔbɛtra yɛ anadwo so ɔbɛ so bɔ mpae busa sɛ yɛda a wɔn ati anim ayɛ ɛna nsa na wobɛda a mɛba ha bɛnyane wo no na ɛyɛ purpose biribi nti na wabɛnyane wo maba ha na mehwehwɛ abusuafoɔ yɛ wɔ ha ne makɔbɔ puri mu a wada a menyane no nyanya bɛnyane ne nyinaa sɛ mehia ne sɛ wɔmɛyɛ biribi nyɛ dɛn nti woda a Awurade te wɔ ni no ɔpɛ sɛ wɔyɛ biribi ɛmo sɔle ne kɔ mpae ne tena me ma wɔ ne kyeeɛ because ne nipa ne anyama yɛ ne ti o nti sɔle kɔ mpae sɔle sua ne sɔle yɛ bibi ba sɔle yɛ ɛnam sɛ ahoɔmmerɛ no a ahyɛ wo so ne nti no wotra yɛ ahwɛ saa hwɛ na abɔ wa ɛne ne mɛkɔ adwuma ntim sɛ ɛbɔ atere ana sɔre na ɔbaa na abɔ fɔ pɛlɛkɔ no mafa so kɔ ɛkɔ ɛbɔfo tere na ɔbɛsɛ nyanɛw awatere ɛbi efi twɛtwi yɛ bi kɔntɛm saa na kakra ɛbɔfo a ebori yɛ a ne besi fam ɛbɔfo ne de asa ate ifo yiri asa abu yi kɔ ade mɛyere mu de sama ta de mu ɛdɛ wasi Amma Yesu bye. Abusafo ni pɛ.
It's a young person that obey your own son. No, bro. Or someone said, I'm a it's when you lazy arm, when you be when you lazy, when you lazy. And once when you lazy and casa, when you lazy, when you're very big, very fragile. When you or one of them more beer. Satan and that will be a good soul. No, we say to me, so now Adam was for Libya. No, Abraham was for Libya. And no one for our children is a hand. Yeah, so for we now about Raman Solomon Kakra. Then you all Massa, and you all so they all make us a million permanent system. Barrow was putting about 0 city upon it. A quack in Serbia, until we are Massa. Maybe classmate Barco. John guides me a cogen and dress a far now again at the school fees in Baron community or school fees Baron community. So I guess it depends on your own pro and then better go on one. Sadio, a Obana. Be what your home, a good part of our night and liberty. Or best sab on fire and without a roof and I've been a chim. No, continue for what? Go. Diango. As on the Bia with the Kruma. The Jimmy was by all rest of Krumas of 1 inch. Our pickies are a Kruma to me all night once a month. Uncrass who treat and tell my father. When Jimmy crowded, I'm going to go. What's the water? And pass Kruma so long as Jan was so. Ellen, I'm quite a year. Goes over here. Dear Kwan, I'm with the Pia all night. I wish I for 80 or their money who and you have this was sweaty pa. Depending on to penny on to us as serious. When you say what day they will be able to schedule what you will and Sikana or what was in would be. Pamana Sitofia Sika in the scan was in one family telling. Come in at this one, question every bureau. Okoya now buy. Wako diska was one year about down for Nena. About down for Nena, a Yesica for any more. Escafo was your catching the same one shall condom. On any that direct. A bit toilet D. Toilet D. I Nancy wife, Mr. Minor died in a full car or told you, your friend Dr. Sepra. Papa bi omso no otondo na nsan ho ayefe osofo won sa papa no wanyini pa no opiti o sei bu nkwawo omuko ekotondo nem sa ade san o mu baabi na omuko da baabi ntamadwo no omuko public toilet omu se na nkusa be si wo enipa de free si ye no na afro sha no sha no wo toilet ni so nyina epi wo twa wo nyina se mu se ni pema no afa toilet ni ti baabi o mu bie ayini so who are beers who are yet to go to our TV. And they are the parasite and woman. They are the part of woman. The toilet TV. We are a plan and sour better than prison. We want to know who now when you bring. Toilet D. What can say no man say Bema be culture say the Bema Bema fanito. Before you get that opportunity, say unim na you very careful and prayerful. You go school because your program Angel Education Complex was starting from. And Krabi go school nim na only lesbian for a purpose. There was a time when some prince so come for much be amwase. Your name cranny as only a tenant say you will Kasai will counsel and get back up and I'll confess. John get more fair to no cowboy at Trinity, no suffer. The amount of targets and me say and Maya Makuma could tell it. And some may be school, yes, sir, you be coming. Now, Sir Angel, now and crown see you groom your lesbian. Send granted that and I do.
obeda no so dae na okra be kawo okra ne kawo wi a wusia o ma no pa omu ka te so omu pa wa na di o machi ndi so on san kofo ni bi na ye adwuma no wo mo mpa yi a hum na tiri no se so cha wo de na edi kan wura wa sa wa approach wo approach ko be di na chi obedi na chi because aye den na ko ba de unu yonko be koda aye spirit Bema and Yonko Bema Ekoda. They are all possessed. Yeah. Then me mame Bako was one Namasi and who said, whom be a Buddha so on Colonel George. Bako so on Namsi and who said, be a Buddha, the corner on Yonko Ma. Ogasa, Uko police station was a man who they am a family army back. Men dey am the second war no men dey ya me busam say Yesu say Yesu wati mu a Yesu ebe fa ne ba Dabi Yesu be yege Dabi Yesu be diewu Dabi enti obi diewu ya bonsa oga say normal say obi a wo ye wedded wife wo sa akota ho ma dem akofro fa no normal oga say normal nye normal to so dia man hunu wei aku yensu ofie ti be ku ofie ha o mada ebi ewu ebi amomre ebi akono ene gu omu so ti hunu ya checheche bi ebi ku keji hwa enti wo abante wate ko nyan ko bi pie afi de wonu ara ti ka se ma feda Yami humigu yenso that Satan is one, a murderer. John 8:44. Namudie. Any day. Pedansa kaserade. Erate. Ma empire me. Ma empire me. Satan. Satan. Ebeye meja. Ebeye meja. Amen. Young that Satan is a sinner from beginning. Eman kuma mumo bia na damo. We said they were teneno. Ese said they were also etene. And they were born free. Now on no free. On a free. Was a sinner from beginning. Yeah. Enti ya oya boni bia. If you want some. Kabi do oya boni bia. If you want some. Tibisa ni asa oya boni a waja na wai. O papa ko akuba du ni de o mu do ba asase su kwa o ba ba asase su o be fa eja foforo. Yes. Dodo eje no ona eje ni din di ye. Amu tumi so ni akoko. O meye akoko. Ana aso wo kire mu se na dodo eye boni no so. Oh, one pound of dodo eye boni. Samba. Wa mu ontumi se. O me samba. Na je mu no Nyankopon ma no bon samba. Ededi. Yes. Yewo eja owo ani eja wutie no nti do ye boni bia Satan na na bo akoma no se eni ba ra agwa no pe ba fa areho no Bible se Corinthians say erade mo areho e ma nkwaje be wiase areho yi owu hwehwe Corinthians, 2 Corinthians, 9 ho baby. Ube mu ye fast. Enti wa ra wo no ma nya ra ho papa. Na mfa nkwaje emre. Hello. 7 verse 10. 7 verse 10. Kan. Osin Yakobon kwa so abrebo ya den sachira. Ya me kwan so. Na me kwan so. Abrebo
nyame kwan so awre ho eya dwen satra ede ko kwatim ede ko de kwatim nti wura e ho no enyira nwiwi wani ti se da wura ho na so le ko fia entokwa na akata so wo se koto aso asami wa hiru do ohim po o awem ohim po nti abawona wura e ho ma emfa enkwaji here embra super radin paye o bomba na su radia day tu be so ma lu ko bo nsam je radi hu mi bobo wase radi nsu radi mo ra ho no e de ko de be kwaji le wiase ede ko kwaji le wiase no a wo no ho e wo ho le wiase re ho de e ma wo le wiase re ho de e ma wo mu ni ma se tele mini aduma mini yire mini ba wase wo jimi ba wo be hu wase wo ni na wakra mo se die ni be di ana se die ni be se yes sa ro wo ni wase di kuwu ba no wa e di pa kwa die Mary Martha ko jina nan so ayi no de ma je nkwa na ko cho mo ni be de na ko cho mo nchira. He's crying for Christ. Yes. He's crying for salvation. Ejina dia na baby be go school. When him say o be Yesu mo bo. O sere papa. O sere. Ko ha obi ho chire ne child so o ye rade aye. Bema mu. Usu e kom de. Pause many ti. Many ti epum. To say no ye wiase awre ho, mini adwuma, mini car, mini akwantuo, mini efie, mini eba. Wo say no na ye nkwase awre ho. Ubewu. Onye ne mobo. Me angasa me listen ba ko jama ne si awotie yempu. Ote ho no so wo dwendwen se ni kura ba fa na ba abotire. Ama wonya bi pese asa akoni kura baka ne tu su e bɔ mpae odawa ne rode be so ne nsa no ko bie ne wo kuro bi mu o so wo sa kuro mo ye papa me pa ha ya no so pa ha bese ne nko umpa ha esu na wo su no me mfa bi pese ne sha wo bɔ me mfa adwuma ncha wo bɔ sa kuro we na me da so bɔ sa me kwa kosese ba bia ma me bia ba ba fo ko ju wo su bi su a su sa kuro we ne ta kwase asu na ti wo su ni Nda sai kama ya president ka bi fo na wo mo TV kama chi wo nyina gu ebi so wo di ni pew wo mo mani pa hu sa wo toto kokwa wo ye nome wo mo mani pa hu sa wo ton so ta wo ye nome wo mo mani pa hu sa wo ye mbesi adwuma wo ye nome wo sesa bidi a wo ye nome wo ye adwuma na nyankopon sa no ye no ye ni nyina be dabi kaye nyina ya kwatena officer enka hwan na de trotro ba na be fa do akwa adwuma de ona nti se ni ma ko nyen to campo anra me kwa agure da manse me di traffic so 1 hour na ka ni move enu mpo no ye nya na dia dia ti sa mutie na munya ba bi si na mo bo nyoma na mo ko to bi ofrefo mu ba na se piafo ni ewiase a enka na mo pa wo ba ti na wo ye koko no ka benya ne unya bi ma bo tam ya se omuni mo left and right yes omuni mo left and right ente se eni pe wo wiase nyina ya ni bre papa iga no akoka sa akoka che so sofo mi penyi ni mari nyina me ni awu ni enti ka ni an ni ya kwando wo nsai na ka wo so no ma nko yeyi na ko mu do mu nyenyi nyesa we wase sa su no mo bi akwan o do ya se ko so ko sisi ba bia maye eno na ye ko akoji ye ni yes they say wi ase ni panel wo bia ayi iga no wo run for bi ase because so bet na TV so and some worker e tira sa me no me because me to kokko wa abantene last month me ko amodo na despite PF ni fie ni mo bi
me say car what team be say car be say car kiti bi na so wiase kra e your fucking place. That's why tika baby go when the cars are what to nyina chibe and then car be to say tiku and we say and no me say twem kwa e say eno kwa na sifio o mo say ne ba boy we timi free akra ba na fi kakraka we nyina si wo no asa akoda hotel o say su se o manya tip up say wa ba no ne fi na si da kodo mu if you na fan kasa no we just say fi akoda hotel na nipa nyina da so bi me kura me wa mi tu kura me ko hotel mpe ya so ni sika bibiri be nyina no we tefi kakraka we no asa akodi hotel no akode Satan na yes ana bishofo Satan na yes ana na ba bia wodi ye wie kuro bi wodi ye kogumu no Bible say be tware yesia ye nya da yes ye be suwa ye nya da no si ni pa be hwehwe owuo sunya on fa mu so nyankopon ase na mu si ni kwan no be tware and it is my prayer, sir. Sao money for when you are going to Bible says, yes, we are so from Asama do me and crown. Yes. Now, I saw the film to my dining motel. Oh, God. Jesus. A mortality. Somebody won't tell. In the name of Jesus Christ. For somebody, Jesus. May the man that Satan is a liar and father of all lies. Or you true any are true in it will be what here are true for Biano. Oh, Papa, no one sound. The Germany Bino, or say on one as I side human. A dame call Kumasi, Minkuta Lances, and I'm watching me. Police new children and my friends are not take that. Ya arrest me. And the police when you know then they can say we jam is a minko. You two can't know what you so for dinner. Oh, con, we share you. O mu bisa ka say we jam is go fi. Etinimu. Mom. On who police penina. Watch me say me ni land say watch me. On no say to me for say. So the young boys need Shamia, Menkasa. What are you feeling? And we are so fucking. And soldier need chop, police need chop, lawyer chop, president chop, doctor chop. I don't know chop, we know what day and you know because I won't papa mujo. Mewa na akoko ba na no different ko achibo busa o papa bufu a na o ma me wo ko na kura ase o ma dise na wo twe aba ko be keka no nti wo different ba bi na eba to se wo papa ne bonsam dia atro de mpa wonu da bebere wa ha o ma nyem da sisi wo krumu sister me kanya me so no kura tro wan confess ya wo satira ko ka ensono ma e ko ka awia ewuram twem ha bia Yesu ba wo ko bunsam di sa asem no nko wan confess antire wo kunu sa akwa ne nye ne ba ye o pa satira awia se satira nyina bi pa afodie nyina bi you go to hell ni ya keka I'm a prayer one bill. They say you go to hell. Mubase. Mose. Huh? Say them account. You need to say to be also be my so you also special. They say. Shapana no kwent say papa. Na when him say Satan obaso wa chere say we ase ankasa on e disu because the ruler Yesu be kan ente say abrochira control na wo so yi ni pa 100 siwa emu 2 ene timi fa ene kura so ko waye yeah so abaso de no kura kwa abrochira wuntimi
Another sort of criteria, na say our listeners be millions of listeners on friends. So, crow way in Timmy Van Clinton, maybe mammy back or US or mammy. Anna, no one teen and couple some or catch you on say Onikum. Now buy it free. Or go home fair say yes, oh, Kumajan. Omun shedi enti oso o kire se etro na o de adua sa wi ase we to aba so o de nukura tina mu opoa hwe ne lances office mewa immigration just say bebia one factor a wuntimi na to obi ase we obi betimi a kire se ye wo tro konkon wo holy life. Now me need quotation the be quote we go was at free Abraham Charles me wa no go boba ha apangada so ko hwemu a etra wo be hu no eboro 1 million omunyi na opie twetwetwatro yes and the Bible says sa emra ne timi ma ni fa ye kire ne dia anka Yesu go kwa enti yari ati Yesu ade no ye ntwatoro ebi ye ntwatoro etro bia eye tro why na pa ha mi akọ dem a wo ye so and ya wonsa na woso na aka toli an say wonsa na e wosoro wonsa na e wosoro say wa ma wonsa so ama tro am fan to obuza so obetimi die Nasa me maadi atu o ubetimi e mo abe yesa ele fa to we Wasi is a deceiver. Satan is a deceiver. We deceiver papa. Tinipe bi na da wo num no. Wo ye bonsam. Wo ye dadafo a wo ye bonsam. But Omuchim, yeah. Was it Satan deceiver? Revelation chapter 12, verse number 9. No, to what translates and what other friend of some kind of that. Yes. Adversary. 1 Peter chapter 5. Or yet tempter. God tested us, but Satan he tempted us. He make attempt to kill. Tempter. Interrade tempt here, but he test us. And what they saw here, and the promote you, the pedae. But Satan, he make attempt to kill. And he Matthew chapter 4, not yet test, but it was a tempt. But Psalm 105 verse 17, it was a test. Osuma obarima bi di n'anim ọtan Joseph ma ne koye akwa no pochire emia no na Awurade asem so ne hwe kosi se na asem ne ba mu no ohini beyi no okochake a ose he tested obi no betere se Awurade mfa boni bi so bi hwe ba de wade boni temti e bonsam obese da yi oba so obetra ho hwe Awurade nye sa da se Amos enya medwuma Akrai onwale ntimi mfa oba nkotra ne hwese Amos hu no bebo na tra Awurade nye sa nkwase asem ba Satan de obebo be sa mi ano abu ho ye papa de ohwe mu amani che ho ye ni pante bia we interest e bia be tuntum e bia be kokko e bia be tiatia e bia be pe oyo de me de be ye mpa na mi ntom mpa biom yes what I say obe de wa jai ba kwa to wani free show it was how piania come chero Accra my name do he and cry to group mu last week say ko ya ayi da bi Accra mo ka so ade no ja me original of ase mafia so say anka to so original of ase a onini ana ye bole ma so ne nsa ana original bi ana ayi nipa mi no ka nipa fo ne ye ko
yakwa betre musa akọ bi ahwe ya last one be twema so for Amos original abomudi what because you so expect say ni pa I'm saying I go na house where on so me here adwuma wa and I'm tuni me I say ba so le wa buso kuruwa Martin enti masa ha na wo na wo se wa tuka akwa achiri no wunye ni ba na akọ wuni za sa na e dem so wo tuka ya akọ na me tuka ya ni ba de ku station ya ba wa na wata mo ma na be sa akodi ba bia wo kọ no enti ni pa ne wa ne ne wa obi frakra ne ba ne obesa akọ adwumire mewa enti ni pa ne ne wo ba bia o tell na wo kwa wo so bia ni mu enye ni pa na wo ji kiri free ni pa sister ja wa say na enye secret ni enye secret eno na ma di fo no mu nsam ntimi nsie yes ade secret ade ye wo nko ara ade ye wo nko na secret ade ye ni pa mienu bia na o ye secret enye secret because be ma na wo no kuntu ko no wada so mu di anante ti aso no wada ana so ya we so no na mu mi no secret baby enye secret akwa ni edi nkomo kire se wo nim ye pa obi no se wo so transfer kra ba ha de obede there say ha de obi ania wa ba kuroma yi fala kra pa wonu amado so de fala kra pa so wo papa when the course na beti eda no is a pop agrabi o ayi yesi wo ko di ba bia na obi ma na bia no ma pie was na wa bra bia de na abaka mi se bi wu ni wu ya o wa de ma bia ba mu ni o agrawa ko mi ne to so go wa obi do kruwa o ma mi so ko di obi edi na obi nya be yi ti mu ni obi edi a e o ko ti obi edi a ni ti o mo so ko e mo ka tu he mi ma de si mi di obi edi na obi nya be yi enti ma mi ti tu e bi ni me nya be yi e di ana me fake as ma ti tu e sa me yi o za fo ha say time ko grand of edi na ai adam ne yere ti kan ma en to ko bi e ni ho odo ne tiase enti mun kan na kre empanifo se wan na de ne nsabo kuma kire na kura sepanda na wan ene be wale ne tamfo da na se konfo na akom etia ko hwede humuburu no ada ne ho tono so mewa enti ka wan ne be tiska ko wale ne tamfo ebi si da awade ewade o bra ewa ose be ayo baba ko be ne wo biase na mema ndisis no bia so opem to nkwa no aka to mu se won mfiri kurumwa na o ti kumase na oba yi nti wa obeti wo ka so wo pen no ti so di bisi akonkon ko du kumase to o cheke kire mema na me ba na masa e bi e wa no ntimi ana ba ko try ko du ba bi ha no sa de no ba yi masa me ntimi enti o mu nyina ntimi last person na de ne si akonkon wa Johnson de na no asi mu a Johnson was afa na si wo e de ne ko ya ko duru kumase no si oh baba baby ade me bai e wale die na so ntimi di me aba e no na wo ko so bi pa na papa ku sa se nti trouser na e chiw de wo ko e wale owu betimi no wa je so e wale die nso me ko e dokoto afuo obetimi akodo ensanso no ebe hyew kasa ebe wo hyew na no ase esiesi wo akusi efiri mu ba no aboni to pay no afaare e na oye akusi enu ende na wo sere no akoto bo de nesi wo ene ona bia na bele no atwa la wo sere ade ati na ba na wo bia unity ase ya nya fafuo na onfa enti ba bia nka bo mu wo bia kompe so you have been said now when him said
there is a history about Satan. Nipa mi yenu na say one man tia che. Krono mo bie du mo na say na Satan ka so beti tu mu dem. A simple man no okoje contract say obetimi ayi. No mo say Amos ne Richard bibie no obetimi ati tu mu dem. No Satan say simple. Oswali anopa no mo dwale betwam. Rich bra. Ya ko say na ye din ko masere. Asem bia wo beka che Rich bra o ka che dem so beka bia so beka che dem. E na ofre Rich no de ni na no mo hwe dem be yi o. E ko tale na so di. No boni tirinko. No no wo ka no boni tirinko. 5 minutes one ka hwe na akwani wi no hwe ni di. E de na si a o ti hwe obi ani din sei. So obi ka asem kire wo na ye wonwanwa e de na wo ye hwe na nim din. Ba ko na no de ba no wan ka hwe ba wi na we ti hwe mani. Asa de and what would you train to a rich? What's it said? Wakashi. Ha! Oh, Wakashi. Is it the only man? Oh, Wakashi. On a new Siamas of Wakashi. Say, dear, what in some museum? Oh, look, I make a 7 year or carry it. Or their farm, I mean, family. Can you pardon him? Now, what to be that? So you need more. A bit now for no original. I can swim 5 minutes also one cash. Oh, I carry that. And no one on a while break over. See other food. 20 at my 4, our left 4, and I'm 4. I am now. Your entity move our name, and they say, and I'm a see that on Penka. There are no senior vampire, you you. Until by a tempter, or temptier, or the ma, or the sika, or the ensa, or the akono, or the amantan, or the libre, or the chair, or the namfosem, or temptier so many ways. Sometimes disguised as angel of light, thunder, or yen what to say a hand. And when they say, I saw for mu pan or the fire. So from power different. Obekuta Bible, Obebo Yesu di, and no boa. Okono and Sato so process. And that papa waka said, Obebia D4 trofo no one da. Oh, come as bra animu. That day, no. Now I was praying for men, no. I was praying for our papas because that day. Broken heart, they come over. And my best solid by our crew were different woman. Tadiana, yes, I did some of a Yakum, some of a Yakum, but the woman. Easy. And so, what they say, I need some young software. Then Kobini beat me out on the TV, so the whole TV so delay in the interview and so on, and it's off a kit wire under 4 years. And yes, sir, me good animals at the YouTube. Yeah, one room tomb. So then it's off a kit wire under 4 years. I won't ferry. And the delay was as a date, no, yes, I was saying now. Independent soil or buffalo. To know so a yard you almost or Yinipa. We as one Nipa that's looking at you. To us sometimes they disguise himself as angel of light. Pejansa, Casarade, Erate, Piemeni, Namana Owuna, Piemeni, Naman Kasum, Piemeni, Naman Kotamini, Amen. And Satan is the father of every unbelief. Every unbeliever. Unbeliever, Pia, the Papa, the Bonsan.
John 8:44, 1 John 3:9. Blind the mind of the truths of the gospel. 2 Corinthians 4:3. Snatch the word out away from them when possible. And then when you read in our book, was a brow phone could go up a million. Our die. It will be entire man swine. So who can know that we are more over down? You poo mono. And then our former son 10 for. It's a crab why I want to wear before you want. Not spirit meeting. Oh, you know, oh, bush. Control. And any pan there, Bible say on that. Not on to win and Tibra down. And it's also any pan, you go at the power. If he said, you need that 8 west non stop and paying you. But you need our people will come ourselves one day. In Tibra may die, and dear, but the Kubu imagine. A brother could die, a brother die. Who could not just have what you no couldn't son, no one pen on for some, no one pen mass and a day. He says, any public DNT UGC bank manager, the academic, no team, so say, and just the action, the year said, or quite you man, no D4, no D4, and said, Nikun, Aqua bath from, or your master. Into a man at David, or from community, or back home, or the bread and Papa did ya. Now, no such as a team soon. Yet the unusual bank manager. I cut them. Cut them. And come with some close sound. And cut them. A radi on tea. Say it as how. On tea, I never could be. On tea, Tema. On tea, Kaswa. On tea, Kumasi. Every day, from an orchard or bell or them or toilet so cut on a phone. Was it be one when you manage them? Come on, pie. Cut on them. Someone like super radem pie. Say, you know, being Chama 1 year. Or Bonnie for a bird of 1 year, or the Sakasaka, or the Sayeva. Super radem pies and go on to you. What you know, I'm say we must have process. I feel we're born more. Because never try to use the weapon of Satan to fight Satan. The banner call on where Bonsanda. And I open a door on a wall or banner him. Obey down. And the only brother never gonna want more. Why the man who opened Satan into home? What better the dear? And you was happened on society, the occasion will be the best stop. Oh, no idea the best stop. Sure. Jimmy Sram Mumma, you now crying. He said, well, many bad bread and Sanum and you know Martin. Now I said to be a one and help Bama, where Brahman and you to say, Obioja. But pretty stir at the year, no circle. And to us, what friendly baby, a few grano. I feel so, what Jibby, a seminar which I don't know about you can say, before the people who have. And to what yes, and you know, I begin to head, the Amos of Kenya or what? Maybe so what? I don't know about the Bedia. Oboa, Obian or Epa was as we so. Oboa, maintenance as we so in Ninucre. Oboa into a Sibi Kuguha, a Bikuguha, a brain papa demo, Kubiafra. Tianon, how many point to me for Yanko once and more tea to say that my name fa. My name fa.
ono abeba be kasa akiro oba besia koda ho fi wani kosoro mumu fa di muso mumu fa di enta so ma pati asi you no afeelese ko kono munda egire ma ne da di esi so o bra ni e twa to kura be da ase uye no de ye de ko ne fa bi hye wani achi ma wodi hye wi afi wani ntimi na wona bra sa ena ye de na ni jimi o mani pa jimi awurade ama mi wa ha wo se won be wa ko yi ato agu ena wa ma bi wa ha eno so do so no wa sa ko fa bi abaka ho hello wo chere se umpeni mewa umpenti de wa kakra ikura wakọ twetwe umpeni mebiri na da na wi wa sa ko se sa ko fra sa de asoa ni nyina enya wa Erade hu mmobo amen me se erade hu mmobo amen na onsa wo kra ya de amen entina me di besi wa ha ti Jude kasi ebinim nso entina ye be hwim ye firitem amen Yesu dina ya bosui Amawadina ya bosu bi wa no tu bi ya besai obonsanyuma ni nara sa uboni tidiwa sa chani ni iwechi